Sad, ko se ne seća čuvene serije Otpisani, sigurno se seća muzike iz te serije. Serija Otpisani je snimljena u produkciji televizije Beograd 1974. godine. Ona prati avanture mladih ilegalaca u okupiranom Beogradu za vreme Drugog svetskog rata. Nastala je inače po istoimenoj knjizi Dragana Markovića, a zbog velike popularnosti serije napravljen je i film Otpisani koji predstavlja spoj prve dve epizode serije. Serija je 4 godine kasnije normalno dobila i nastavak, Povratak otpisanih. Fenomen ove serije, posebno muzike iz ovog serijala, traje i dan danas. A uskoro nas očekuje novo druženje sa starim junacima i to na programima RTS-a. Serija Otpisani nastala je po istoimenoj knjizi Dragana Markovića, a zbog velike popularnosti serije koju je režirao Aleksandar Aca Đorđević, napravljen je i film Otpisani. Pored glavnih likova koje tumače Dragan Nikolić kao Prle i Vojislav Brajević kao Tihi, neizostavna je i glavna muzička tema serije koja je ušla u legendu, a čiji je autor Milivoje Mića Marković. Ovaj klarinetista, tenor, sopran i alt-saksofonista diplomirao je u Gracu na odseku za džez Visoke škole za muziku. Diplomirao sam 70. godine, 69. 70. i onda sam vratio se u Beograd i zaposlio se na televiziji. Zamislite na ovo isto i na koje vi radite danas. I bio sam 8 godina urednik u zabavnom programu. A na temu kako je nastala ova legendarna muzika, Mića kaže da mu je reditelj Aca Đorđević jednostavno tražio nešto moderno. Prvo sam morao da nađem dobru motoriku, da nešto bude što će celo vreme pokretati tu muziku, da ne razvadnjavam. I kada sam postavio tu motoriku, taj ritam i tu poznatu frazu u levoj ruci, onda je na to došla melodija koju sam dosta dugo tražio. Zašto? Zato što sam hteo da ona, nasuprot ovome što je moderno, da bude nešto slavensko, da nešto nama blisko. Ta tehnika koja je bila na raspolaganju je bila tad već praistorijska. Danas bi to ličilo na, ne znam na šta, neki rashodovni traktor, na primjer. To je neverovatno koliko to nije bila tehnika prilagođena tome što je teo. Recimo, mi nismo mogli da snimamo stereo, samo mono. Posle niza godina, danas kad čuje svoju kompoziciju, prvo pomisli na mobilne telefone. Znate zašto? Zato što mnogi su to skinuli kao signal za mobilne telefone. I ja sam bio iznenađen koliko je to uzelo maha. Kad sedim tako negdje, jednom čujem glavnu temu, okrenem se, vidim mobil. A sreća je svakako što se to registruje. Tako da svako ko skine muziku za mobilni telefon, plati meni autorski honorar. Malo, ali mi plati. Mića Marković je 1987. godine izabran za predsjednika Sokoja. To je bilo prvi put u svetu da je na čelu Saveza kompozitora jedne zemlje došao čovek koji se ne bavi klasičnom muzikom. Iako u penziji, trenutno je u odboru Beogradskog džez festivala. Njegova muzička tema za seriju Otpisani, po svemu sudeći, je bezvremena.